Ni suweng pa sakanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksoa, anga Alicia A. Sangma, na asimang na daan ni koborang ko para katinga. Katabi chongrang, adog ni Cabinet Minister rang petrol aro diesel idam ko bariyat na namnaki rachaka. NPP rang, wamang ni busi chikang gapani ko, Jingjengataniko hilso manyanga. NGO rang skutong Minister kobrunga. GSU aro NGO rang nangrami Jingjengataniko Abachengtaia. Chugumukpa koborang. Adog ni MDA Sorkari yajani khulrukpi thari ko petrol aro diesel nidam ko gong sochkudok point het gatham aro gong sochet 3.2 gni ona thangdwa china otna. Cabinet grongrkani jamano Riphoy district ko donggapa Bernihat songna agre adog kubukon petrol mang diesel nidam ko thangdo genok inishri James Sangma aga nangaha. James Sangma khobor ko ragaparang mang agan grkani ko dakingon petrol aro diesel nidam rakani na agan thalatangaha. Chengonin Asamo petrol aro diesel ni dam barrio de Meghalaya adok ko babayat na nangaya jida ko de yarang ni damo bangi dengthang grkani dongjawa. Endi ba Assam na bate Meghalaya dam gong sa points ku gni ni phal khomi bat khwenga anewa aga nang khwaha. Munggepen dalbek pa cabinet ni ja khudiani ara Rama Samo dokhan daki chagaparang na niam ko tharina ro warang ko jarakna didinak da committee bani ro kapa ko donchino nani unga. Committee bani ro kapa ko Pukot na baitab somay nang kunanggen aro ramasa no dokhan dakaparang na may dagpan yamrang ko ragat ken ukode parakat kuja. The proposal for new rates of tax on petrol and diesel. So, as you may be aware, that government of Assam has recently revised its rates of petrol and diesel, and as is the practice which has been followed in the state of Meghalaya for a very long time. Whenever the rates of Assam are changed, commensurate to that, government of Meghalaya also revises its rates of petrol and diesel to take advantage of the price differential. And today, as you all know, the present rate of tax for petrol is 13.5% or rupees 11 per liter, whichever is higher. So this has been revised to 13.5% or rupees 12.50 per liter, whichever is higher. And for diesel, the present rate right now of tax is 5% or rupees 4 per liter, whichever is higher. This has been revised to 5% or rupees 5.50 per liter, whichever is higher. National People's Party adok na kham khani bulsi chikang gapani ko yajani khulrukpi thariko Jingjengataniko Hills ni khonabri yo manyanga. Shri Wailat Miki Shela Joy Constituency ni MLA or District ni President nga wajana pangaha adok ko sak khulgriksa MLA rang donga saksi Manipuro aro saksa Arunachal Pradesho saksa MP Rajya Sabhao aro saksa Lok Sabhao donga ni aga nanga. Kigitham Autonomous District Council o MDC rang banga ani wajana tapangaha. Yamanyan yo bakur anggapa district dalgaparang Shri Thombor Shiwat CM GHADC Lakon Dakar Aiborlang Shadap Headport Mi Saron Paswed Banboklang Kharjana District Secretary Arosak Rachasa Party na kamka parang dongpaa. Shri Shilla NPP ni skutong dalgaba Shri Koranki Sangmani Patanggaman Bilsibri Atha Delanyo Adok Sorkarna Arogi Gatham District Council o Delanyo Mamang Dingtangani Dongja ani aga nangaha. Adok Sorkar adok ni mandirang na aro adok kusur na mruruat na kam kabata ni wa akan tapanga. Adok pa asong na kam kaani o matnangani raonani kogel na manja yako agani wa machutanga. NGO rang nangreme Mongolbar salo adok ni skutong Minister Conrad Sangma kogronga ha aro asong ge gathamje kon MOU o soi khagamani gatade Assam chi matnangjok chem uko Meghalaya na rapul china motmolanga ha. NGO rang Conrad Sangma kogronge memorandum ko na ha. MOU o skang gapa soi khagapa o chengo ni nongbak akheng aro hima nonglang ni ongba gapa songrang jekhai malang hahua para malang Joypur aro malang Salbari rang ko Meghalaya aro Assam ni sorkari rang chanchi jaha Assam ononataha ani wamang ni chitio seha NGO ni dilgaparang naskutong minister anthani bil amat pechoton khagen ani aga taha ani wamang parakatanga ha. Sorkari wamang na namgapa agan chakani ko na ani AYWO khasizo ni vice president aga nanga ha. Sorkari wamang ni dabiani ko chusokat na majode
Wamang Jingjengataniko Abachengtaia ani Vice President Parakatanga ha. Yan ambil pa atam ni bako. Iya somoy ko raay singa. Je buksongani ko raay dal Chief Minister baksa anchimi Honorable Chief Minister Sri Conrad K Sangma baksa singa golpuani ko takaha. Yan chimi tao so jingjeng ingo pa MOU ba Memorandum of Understanding ni bidingo singa dalo NGO Baitabadol FAF AYWO FKGGP ADE, GSU, KSU, ya gemuk nelim na, cuma dalo Chief Minister ko grong aha, arwa grong anio, cuma ndake masina kita mana je, je cimi agani kepa jean Meghalaya o kakacem, ba Meghalaya on na ruta bersiramunin Meghalaya on, bayi ngacem wasong rangko, cuma janape wolpuaha, wasong rangarong jok. Huhua para Malang Salbari aro Malang Joypur onga yarang ni gemen cunga stress kai ba tentang manca golpuani ko takaha wa golpuani o cunga positif onggepa response ko de onaha aro tentang cholangchi ya MOU ko wa mang gemuk ni pulna makjagen chung omongba ya jijirangan anchimni achik area rang macam Warang kude wamang. Bijuli ko swaljanya asal GSU rang aro NGO rang nangreme Jingjengataniko Abachengtaia. NGO rang MECL ni office kam kha ganio ni champenge ya jani khurur ponga tharik ko ni Abachengtaia. GSU ni President Saljang Tengrik Armarak Sorkari aro bil genang pamandirang na ya dabiani na mamang akan chakani kon kujenga ani parakatang ha. Wamang ya Jingjengataniko sal chisa na dakang hachim andi ba daunan Sorkari ni mamang akan chakani ko man kuja. GSU President ni aganani ketade ya dolong skuto Minister Conrad Sangma na memorandum ko jokchim aro office ni khamrang ko don thonga thai ngachim andi ba daunan adok ni sorkari aro MECL ni bilgnang parang mamang agan chakani ko don khuja chinga duk ko mana maina bilgnang parang ya obosani gemen nijenga saljang thengrek marak agananga ha aro wa chatro chatrirang ni porika siani rango bijoli dongja e mandka ni ko bagan china didiang ha NGO rang ya Jingjengataniko Julai jani khorgruk tok thariko ni ngatenga hachim aro office ni khamrang ko don thonga tani sal chikitam enga hachim andi badaona nadok sorkari ya obosa ko ni dongainga uni gemen ya Jingjengataniko Abachengtaia aro akan chakani ko manja tepechnga ya ko don thongjawa ane parakatang ha wamang slogan rang ko chuke dabyanga ni ko dakanga ha ongenma numagan ansiratine sumsangmini kurang lakapu Aceh Minister Aceh Minister Aceh Minister Aceh Minister Aceh Cakko Aceh Cakko Aceh Cakko Garo Yuswo Garo Yuswo Kita ada komenko Kita ada komenko Kita ada komenko Unjau deh Unjau deh Unjau deh Aceh Minister Aceh Minister Aceh Minister Aceh Minister Aceh Minister Awe yan dal na khobor nga ni swing pasakantikon methela